ole tuna hian kanom na hi vai tin khua mun tlang ane hei hi khom hun hlui vai tin khom hun hlui an ti ni chu chuan hei vai tin tlangwal par hian min han hruai chawa than lung hlui deuh kan hmua kan han ker fia dewa hei cross in lung hin lo siama chuan sota poson cross an ker boka han chiar lok ila vai tin khua that tliangi ngor o vai tin khua Christian that tliangi kumsom pakua mi ani a tin kumsom pakua a pasal nen isua nena an kalta chuan a dei ta hin zia ka thami ni som pakua sang khat zariat som ko pathum hei hi athi ni nge an phun ni kan hre talawa engpo ni se sang khat zariat som ko pathum hi uluk lawin lo chi kora Mizoram chanchin thathen kanti pubuang le sa pu pan ron lu ni kha anron lu kum kha sang khat zariat som ko pali kantia January ni som pakhat chu centenary te po sang ko som ko pali ram pumin kan lo mani kha chumi ne na han khaikin don chan pubuang le sa pu paron lu ma han Christian an lo omto ni na lang tat mai helung phuna tang hian chuti rual chuan Presbyterian ko thanan han chui non le na Mars ni som panga sangkhat zariat som ko pakhat Reverend William saron lu ni zokha chanchin thathen ni anti tathunga engpo ni se Reverend William sakhan khoi nge fan kan thelawa ke ni chuan rikota om vekanga helai vai tin hi Mizoram mar lam Manipur ram ri depa omania chuwang chuan helaya hianin Reverend William samo ani lo midanga mo pubuang ate ma khan chanchin tha thlen tuan lo om to nge ni sangkhat zariat som kwa pathum lungphuna hian Christian an lo om to ni in helaya hianin record hlui tak om tat mai hi kan mithiam ten historian tele theology an te pon uluk takin han chui thale sela research han bei thale sela helai hian sub missionary mo midang tu te mo Christian na lo pulu tu advance takan lo om to nge ni ti kha ngai to na ti thui tariaw ani sang khat zariat som ko pathum February ni som pakua ni hei hi athi ni nge lungphun ni kan selawa thatliangi Christian antinga ta isuan ne na pasal nen kum som pakua akalta ti khania chu mithiam te chu chuanan he video hi kan han la ni